तम पे हा ये मे कोर दई लट बनो मे ये कमरस मन दीदार बे हूबहू वुच मे रोय अनवरी मोहम्मद अलवी सल्लल्लाहु वसल्लम ब्रोट कहीं गो मे तम से मुलाकात तम ब्रोट चोन गसन मेरा शाह साहब रूमी टूज तम पढ़ो सा ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानकनी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन तमाम उम्र मज शिरक न कस वाबस्तगी थोमतन अल्लाह ताला पाने क्या तमन रहमत आलमीन पान रब्बुल आलमीन आस्तान मगर ये आस्तान वल कोर ती कर कत बुनियाद क्या अकिस इंसानस मज बुनियाद इंसानस यह गोस बन अल्लाह ताला पैदा कोर्मुत गई मे अक दो कन मन गई आवाज पे लोगुस बह गो हजस बह गोस हजस रौज़े आली मोहम्मद अलवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निबर कन लिख मे रौज़ तुहद क्या शोभान या रसूल हाशिमी तत हर सो नूरी नूरन या रसूल हाशिमी। मुश्ताक नेर जूदित मुदिया गंडित रोजी मुश्ताक नेर जूदित मुदिया गंडित रोजी अस चान गर्द मज गोछ म्योनी मजार आसुन हरदम सनाई जानान गोछ मे सुकार आसुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन मोहतरम तुम वुचान वॉइस ऑफ सूफीज़म तो बहुत तुंदिस खिदमतस मज भट साहिल उम्मीद छम तुम सारी दोस्त खुश तो खुशहाल वार वत रूजू इंशाअल्लाह अल्लाह ताला थो सेहत व सलामत बखेर व आफियत पन्न गरन मज तो इंशाअल्लाह रूजू खुशहाली सान चूँकि तुह पाई कि आज बज़्म मुलाकात यह वहीम निशस्त तहत तुह सारे दोस्तन हंदिस खिदमतस मज हाजिर बज़्म मुलाकात सो अख निशस्त युस जन यम त सानि वादी कशीर अंदर सूफी बुजुर्ग तिमन सत कत बात करित और तिहज ख्यालात तिहज नसीहत क्या रोजान तिहुंद जिंदगी हुंद सफर क्या रुदमुत तो वक्त सत क्या रोजान यथ प्रोग्रामस मज तिमन सत मिलन तो जानन तुह ताम वातनावनिच भरपूर कोशिश करान वनकस शख्सियत तुंदिस स्क्रीनस पे नजर गसान तिमन बुजुर्गन सत या तिमन बुजुर्गन हंदन दरबारन सत वथुन बिहुन रूदमुत और वक्त सा सोहबत इख्तियार करने कोशिश कर्मच और वनकस तुंदिस स्क्रीनस पे बुजुर्ग नजर गसान युंद इसम शरीफ मौलवी मीर गुलाम रसूल यम जन मीरपुरा छोटी गाम जिले शुपियनस सत वाबस्त थावान तो यह इलाक सठा खूबसूरत इलाक युस जन जिले शुपियन पे तकरीबन 9 किलोमीटर दूर तो तहसील हरमैनस सत वाबस्त और आज यथ प्रोग्राम पन्ने जिंदगी हुंद सफर यम कत कत सपदे मुतवजा इन सूफी किरामन सत तो कुमन कुमन सूफी किरामन सत इहुंद लोय खोय रूदमुत तो कुमन कुमन दरबारन मज वथमित बिहमित तो यमो अमे बावजूद कह कलाम चाहे नातिया कलाम अरफाना कलाम पन्ने जबान दर्ज बंद कर्मित आज जानो यथ प्रोग्राम जुड़ित तो यह प्रोग्राम वातन ज्यादा से ज्यादा लुकन तान तो कमेंट सेक्शनस मज करो पन राय जरूर पेश तो पक्यू करो यमि प्रोग्राम शुरुआत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू नामदो व नसली अला रसूलिल तालीम सदे यजमी गाम पेटन बे कापरन पेटन मे पोर्मुत अफेयर तम दो यह अजी तालीम अफेयर पे कोर्मुत मे अजीब माहिर अजीब वाक़ा सनिस गरस नमाज हुंद दोह जान मे पितर तमस नाव हाजी मोहम्मद अब्दुल्ला मीर तम पढ़नोस बह अली बे ते से बी पढ़नो अमचबाद मज कह सूर पे बनो वाक़ा अकिस जाए आराम फरमा रात तथा बुजुर्ग कुछ क्या तम दोप बे इनाम मे दोपस हसा क्या इनाम तम दित किताब सह कुरान मजीद सुबह ये वोचस मे पढ़ सोरी कुरान मजीद पाने जारी तौर मे कुरान मजीद कस उस्ताद नश पोर्मुत मगर कुरान शरीफ मे पढ़मुत
تیتھے بٔڑ یِتھ پٲٹھۍ زن اکھ قاری پرِ اکھ ہیٚچھن وول پرِ تِتھ پٲٹھۍ پوٚر مےٚ آز تام قرآن مجیٖد پتہٕ اوس محمد امین صٲبِ اندرابی یور یِوان سُہ اوس یتھ گامس پیٖر سون تہِ اوس یِوان تٔمۍ یہِ ہسا یہِ دوٚپ مےٚ ہے گوٚبرا وَلہٕ بہٕ وَنَے ژےٚ کَنَس تل کَتھ یہِ لَلاو سۄ کیٛاہ کَتھ چھِ سُہ چھُ راز اکھ پتہٕ یہِ ہسا یہِ ووتُس بہٕ سُہ راز تھوٚو مےٚ سیٖنس منٛز پتہٕ یہِ ہسا یہِ ووتُس بہٕ یُس زن یہِ ووٚن مےٚ تٔمِس دٔلیٖل سید قاسم شاہِ بُخاری علیہ رحمہ تَتھ سۭتۍ چھُ مےٚ دیٖدار کوٚرمُت تقریٖبن 5-6 ؤرین سٲنۍ جماعت انجمنِ تبلیغ الاسلام جموں و کشمیٖر چھُ پٲدٕ گوٚمُت اَصلی سید میٖر شاہِ کاشانی پٮ۪ٹھ پتہٕ کٔر حظ آبیٲری سید قاسم شاہِ بُخاری صٲبن تٔمۍ بنوو پتہٕ صدر انتقال فرمو تٔمۍ بنوو صدر پتہٕ مولانا مشتاق احمد خان صٲب صدرِ جنوٗبی کشمیٖر تٔمۍ کوٚر مےٚ تورے آلو بہٕ اوسُس ژۄلین چھِ أکِس گامس ناو تتہِ اوسُس بہٕ میٖر وایِز تٔمۍ کوٚر مےٚ توٚتُے آلو بُکہٕ صاحب تہِ اوس حٲضِر تٔمۍ دوٚپ ژٕ ہسا بنووُکھ مےٚ صدرِ ضلع انجمنِ تبلیغ الاسلام جموں و کشمیٖر خان صٲبس سۭتۍ چھُ مےٚ تمام شہرُک گام تمام یعنی کٔشیٖر سٲرٕے جوٚم تہِ ٹوٗنٛس تہِ بانہال تہِ کشتٕواڑ تہِ یہِ ہسا گُزٲرمٕژ کاسوتٮ۪ن تبلیغی مِشن مےٚ اوس سُہ یور اوس یِوان ییٚتہِ اوس رازس بیٚہن تٔتھۍ منٛز چھُ مےٚ سپدیومُت ووٚنمُت تٔمِس اکہِ دۄہ بہٕ حظ گوٚژھ حجس بہٕ گوٚوُس حجس روضے عالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نیٚبرٕ کَنۍ لیوٚکھ مےٚ روضہٕ تُہُنٛدُے کیٛاہ چھُ شوٗبان یا رسوٗلے ہاشمی تتہِ چھِ ہر سو نوٗرِ نوٗرن یا رسوٗلے ہاشمی پھیرٕ ییٚلہِ مدیٖنہٕ چٮ۪ن وطنٕے نیرِ نم ارمان نالہٕ متہِ رٹکھ تِم گُلستان یا رسوٗلے ہاشمی اَسہِ غریٖبن ناتُوانن بے کسن جاے دِژٕ سۭتۍ ژور یارن یا رسوٗلے ہاشمی حجہِ پتہٕ چھِ مےٚ پنُن تہِ کینٛہہ کلام ووٚنمُت تمیُک اکھ بند چھُ سایہِ لاو خوشی چھم سٲرسٕے عیالس آز یی سالس نبی صٲب سون یہِ چھُ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ حظ وٕنکٮ۪س چھُنہٕ یاد کینٛہہ نہ حظ امیِکۍ بند چھِ مےٚ مٔشِد تقریٖبن گٔمٕتۍ بیٛاکھ کلام چھُ مےٚ ووٚنمُت برزل آسے بہٕ بے نوا رٲضی مےٚ روزِم رسوٗلے خۄدا مےٚ چھُ تمام عمرِ منٛزٕ شِرک نہٕ کینٛہہ عشقسٕے وابستگی تھٲومٕژ عٲشق ہیٚچھنٲے أسۍ اللہ تعالیٰ ہن پانے کیٛازِ تٔمۍ ووٚن رحمتن للعالمیٖن پانہٕ چھُ رۄب العالمیٖن نبی کو نبی جانو خدا کو واحد الشریٖک جانو یہ میرا مشن ہے اور یہِ ہسا یہِ أتھۍ مِشنس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ آز تام قٲیِم تہٕ دٲیِم انشاء اللہ روزو تہِ انشاء اللہ تا انتقال عشقٕچ بُنیاد کیٛاہ چھِ أکِس اِنسانس منٛز آسان اکھ بُنیاد چھِ اِنسانس یہِ گوٚژھ بنُن اللہ تعالیٰ ہن چھُ پٲدٕ کوٚرمُت اِنسان وما خلقت الانسَ والجِنَّ اِلّا لِیعبُدوٗن مےٚ بنٲے خلٲیِق تہٕ اِنسان تہٕ جِن پننہِ عبادت خٲطرٕ عبادت چھِ کرٕنۍ صرف اللہ تعالیٰ سُنٛد سجدٕ چھُ کرُن اللہ تعالیٰ ہس سجدٕ چھُنہٕ کرُن باقٕے جاین لیکن اگر کانٛہہ آستانس پٮ۪ٹھ گژھِ غٲر محرم گژھِ سۭتۍ آسُن علماء اِظام چھِ لیکھان آستان مہ کر یی آستان وٲلۍ کوٚر تی کر اگر کانٛہہ پننِس پانس ونہِ بہٕ چھُس درگیری مگر درگیٖر عالم گژھِ سۄ ہستی ییٚمۍ نہٕ تتھ گرس منٛز تریش تہِ چیٚیہِ ییٚتہِ نہٕ نٮ۪ماز ٲسۍ پران
پانٛژن وقتن سجدہ دِجے میوٗٹھ تہٕ موٚدُر کھیٚیہِ نہٕ زانٛہہ پیوٚس زنٛڈس تٔری ناگ کٔرزے ہوٗنۍ بستہِ کاپوٗر چھٔکۍ زن سُہ زانٛہہ زانُن ییٚمہِ ساتہٕ زن محمد امین اندرابی صٲب تِمو سۄ کۄس کتھ ٲس یۄس زن تۄہہِ پتہٕ وقتس سۭتۍ سۭتۍ للنو تہٕ تۄہہِ گوٚو امہِ چیٖزُک اظہار کہِ انسانس اندر چھِ تِم اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ گُن موٗجوٗد صحیح صحیح فرمو تۄہہِ ییٚمہِ ساتہٕ تٔمۍ مےٚ ووٚن کانٛہہ کتھا سُہ چھُس بہٕ للناوان تمیِکۍ اثرات کیٛاہ ٲسۍ تمیِکۍ اثرات گٔے مےٚ اکہِ دۄہ کنن منٛز گٔے آواز پتہٕ لوٚگُس بہٕ ژھانڈنہِ اما کُنہِ جایہِ چھُ عالمہِ دیٖن بہٕ اوسُس بوزان فلٲنۍ جایہِ چھُ عالِم فلٲنۍ جایہِ چھُ عالِم فلٲنۍ جایہِ چھُ بُزرگ فلٲنۍ جایہِ چھُ بہٕ اوسُس توٗرۍ گژھان گرٕ زٔمیٖندار قومُک ٲسِتھ تہِ چھنہٕ مےٚ زٔمیٖندٲری زانٛہہ کٔرمٕژ پننہِ اتھٕ چھُنہٕ مےٚ لِوَن یا ٹۄنٛگُر اتھس کٮ۪تھ ژوٚمُت کینٛہہ بہٕ اوسُس یِمنٕے فقیٖرن پتہٕ پکان بہرحال دیٖدار بنیو بہٕ کیٛاہ ونس یہِ چھُ راز اکھ دیٖدار بنیو تمہِ پتہٕ مےٚ حجہِ برونٛٹھ اکہِ لٹہِ سُہ کُس دیٖدار سُہ یی تس پانے سمٕجھ تمہِ پتہٕ حج ییٚلہِ مےٚ کوٚر دۄیہِ لٹہِ بنیو مےٚ ییٚتھۍ کمرس منٛز دیٖدار بیٚیہِ ہوٗ بہ ہوٗ وٕچھ مےٚ رویہِ انوری محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پتہٕ چھِ مےٚ اولاد ترٛےٚ اکھ بنوو مےٚ مولوی فاضل تٔمۍ پوٚر مولوی فاضل بیٛاکھ چھُ ژےٚ برٛونٛٹھ کنہِ یہِ چھُ وُنہِ انوٗرٕے بیٛاکھ چھُ سُہ چھُ مُلازِم تہٕ یہِ مولوی فاضل وول بنوو مےٚ پنُن جانشیٖن یتھ گامس منٛز کٔر مےٚ بالکل تھوڑا بہت اوسُس بہٕ نابالغہٕ پٮ۪ٹھ آز تانۍ کٔر مےٚ اِمامت پتہٕ گوٚو مےٚ صحت خراب وۄنۍ چھُ سُے اِمامت ییٚتہِ کران بہٕ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس نٮ۪ماز پتہٕ کَنہِ پران یا چھُس گرِ محترم یہ تُہۍ وٕنکیٚس بالکل پروگرام وٕچھان بزمہِ مُلاقات وُہِم نِشست ہٮ۪تھ تُہنٛدِس خدمتس وٕنکیٚس بالکل تُہنٛدِس سِکریٖنس پٮ۪ٹھ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ نظرِ گژھان چھِ مولانا میٖر رسول صٲب اور یِم زن تۄہہِ بالکل وٕنکیٚس یتھ بزمہِ مُلاقاتس منٛز پننہِ حالات زندگی سۭتۍ یِم تہِ جُڑِتھ کتھ چھِ تِم بوزناوان چھِ اور مےٚ چھِ اُمید کہِ تۄہہِ چھُو یہِ پروگرام وٕنکیٚس لگاتار وٕچھان اور وۄنۍ یژھو تۄہہِ نِش زانُن کہِ یِتھ کٔنۍ تۄہہِ فرمووُ نہٕ خان صٲبس سۭتۍ چھُ تُہُنٛد وۄتھُن بِہُن روٗدمُت کیٛاہ چھُ ٲسمٕژ تِہنٛز نصیحت تۄہہِ تام یۄس تِمو واتنٲومٕژ نصیحت چھِ اَسہِ تام آمٕژ یِہوٚے واتناونہٕ انہوں نے بار بار یہی کہا کہ خدا جانو وعدہ العشیر جانو نبی کو نبی کا درجہ دے کر آگے چلو لیکن اس میں ایک بات ہے اللہ نے فرمایا ہے قرآن مجید میں وَلَوْ أَنْهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاؤك اگر تمہارے سے کوئی غلطی ہو جائے گی تمہارے سے کوئی خطا ہو جائے گا نبی کے دربار میں جاؤ نبی کے دربار میں جانا یہ معنی رکھتا ہے کہ تمام سنت پر عمل کرو اور وہ معافی دے گا میں بخشوں گا بوزن طور چھِ یی تہِ تُہۍ چھُو میٖر اکشا کاشانی رحمتہ اللہ سۭتۍ پانہٕ ؤنۍ مُلاقات سپدیومُت کیٛاہ نصیحت چھِ تِہنٛز روٗزمٕژ کیٛاہ چھُ تِمو ووٚنمُت اور سُہ واقعہ کٔرۍتو بیان ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ مویہِ مُقدس درگاہ حضرت بل آثار شریٖف سرینگر ڈالنہٕ آو مویہِ شریٖف تَمہِ پتہٕ آیہِ بٔڑۍ تور ؤزیٖر اعظم تَمہِ وقتہٕ تہِ آو تَمہِ پتہٕ آو جامع مسجد برونٛٹھ کَنۍ گوٚو مےٚ تٔمِس سۭتۍ مُلاقات تَمہِ برونٛٹھ تہِ اوس گژھان میٖرک شاہ صٲبَس ٲس روٗمی ٹوٗپۍ تٔمۍ ووٚن پٔرِو سا لا الہ الا انت سبحانک انی كنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وکذلک ننجی المؤمنین برحمتک یا ارحم الراحمین اور ان قریب آسہِ سُہ وقت ییٚلہِ مویہِ مُقدس واپس پننہِ جایہِ یِیہِ 2 دۄہ گٔے یا 3 دۄہ گٔے کاشانی صٲب آیہِ بیٚیہِ دوٚپُن ہے دوستو مویہِ شریٖف آو پننہِ جایہِ پٔرِو الحمدُاللہ رب العالمین سۭتۍ پٔرِوُس حسبنا اللہ و نعم الوکیل نعم المولا و نعم النصیٖر غفرانک ربنا و الیک المصیٖر بہٕ گوٚوُس پتہٕ تنہٲیی منٛز آو مےٚ موقعہٕ
مے ناز ملاقات بنیا نہ بنیا مے کر ژٕ نصیحتہ دوٚپُن نصیحت چھے ژےٚ یِہوٚے نیر 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 یِہوٚے ژٕ کریکھ انشاءاللہ حج تہِ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین یہ بار بار پڑھو یہ بار بار پڑھو وہ رحمت کا سر چشمہ ہے رحمۃ للعالمین ہے. اس کے بعد جب میں گھر پہنچا تو میں نے کہا یہ کیا ہوا میں نے کیا دیکھا پھر میں نے یہی سوچا کہ کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے مجھے یہی ملا کہ میں جہاں علماء ہوگا جہاں یہ مبلغ ہوں گے ان کے دربار میں جاؤں گا. راستہ یہ ہے صراط مستقیم کہ جو حدیث اور قرآن نے سکھائی کُنُے زوٚن مہربی سماج من چھُ یِوان اِنسانس اللہ تعالیٰ سُنٛد عاشق گوٚو سُے یُس ٲشکہٕ نارٕ دَزے سۄن زن پرٛزس پننُے پان ٲشکُن دود یۄس وٲنِجہِ سنے سُے اَدٕ واتی لامکان. صوفیانہ کلام ہو اس میں کوئی شک نہیں. باقی یہ چھکری وکری اس کی مخالفت خان صاحب بھی کرتا تھا میں بھی کروں گا کرتا رہوں گا کرتے تھے بھی کرتا ہوں بھی. میں یہی لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ بھائی قرآن پڑھو قرآن پران کونو موضوع قرآن پران دود منصور یمو قرآن پوٚرُ تِمو شب روز وضو وضا وزن أچھن گو نور. نور کا مطلب یہ ہے کہ جب آنسو بہ گئے تو آنسو کا بہانہ یہ بہانہ بن گیا کہ آنکھوں میں روشنی بھی ختم ہو گئی. جس قرآن نے ہم کو صرف الماری میں رکھا ہے اوپر والی جگہ میں رکھا ہے گلا میں رکھا ہے پڑھنے لیے. کشمیر میں عموماً میں عرض کروں گا کہ کشمیر میں عموماً گانا بھی یاد ہے سب کچھ یاد ہے قرآن یاد نہیں ہے. جب ماہ مبارک آتا ہے تو سب سے بڑا عالم جو اپنے آپ کو عالم کہتا ہے وہ علم تعالیٰ کیفہ کے سے شروع کرتا ہے لیکن میں اس کے مخالف ہوں. قرآن پڑھو اور بڑے بڑے سورے پڑھو. سورہ یاسین ہے سورہ کہف ہے سورہ الرحمن ہے اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پہنچ جاؤ گے تم سیرت بھی پہنچ جاؤ گے تم علم تعالیٰ کیفہ پر. وہ دعا پڑھو وہ دعا عموماً ہمارے نبی پڑھتے تھے. وہ دعا والذی اذا سجا ماں ودعک ربک وما قلی والآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یؤتیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما الیتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث. رسول اللہ نے فرمایا ہے جو یہ سورہ یاد کرے گا اور بار بار پڑھے گا اس کا جیب کبھی خالی نہ ہوگا اس کے گھر میں بھی ہمیشہ برکت ہی برکت ہی برکت زانُن چھُ کہ مختلف صوفی کرامن سۭتۍ مختلف بزرگن سۭتۍ چھُ تُہُنٛد وۄتھُن بِہُن روٗدمُت. کُلس پٮ۪ٹھ کیٛاہ نصیحت چھُو تۄہہِ باسان پانس اندر کُم تبدیٖلی سپدے یِمن دربارن منٛز وۄتھنہٕ بیہنہٕ سۭتۍ کینٛہہ لُکھ یِمن زن یِمن دربارن اندر تِم الفاظ چھِ کھڑا کران. بٔڑ تبدیٖلی سپدے مےٚ یِمن بُزرگن سۭتۍ خاص کر خان صٲبس سۭتۍ مامہٕ صٲبس سۭتۍ پکنہٕ سۭتۍ. یہِ گوٚو یہِ کمرٕ یہِ گوٚو اپارِ کِنۍ کچن ییٚمہِ کمرٕ اندر نٮ۪بر درٛاس نہٕ کینٛہہ. سوچا تنہائی میں خاموشی میں اللہ کا جلوہ ملتا ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ حیران ہوگے کہ ہمارا گاؤں ایک چھوٹا ہی گاؤں ہے لیکن میں کسی کے گھر نہ گیا ہوں نہ جاتا ہوں نہ آج سے جاؤں گا جب تک میں انتقال فرماؤں گا. آج بھی وہ لوگ آتے ہیں میرے پاس جن جن گاؤں میں نے جمعہ پڑھایا ہے وہ آج بھی آتے ہیں. تقریباً ہیں وہ 50 گاؤں وہ آج بھی آتے ہیں تو میرے پاس ملاقات کرنے کے لیے. سُہ کانٛہہ واقعہ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد ذہن چھُ یا تُہۍ چھُو حٲرانگی محسوٗس سپدیمٕژ سُہ کانٛہہ واقعہ چھُ کہ ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ مول موٗد تِم گٔے رحمتک موج گٔے رحمتک سٮ۪ٹھاہ لۄکُٹ اوسُس بہٕ تِم گٔے واے واے کران کیٛازِ مےٚ چھُ بوٗزمُت یہِ
کہ میون سون بچہ کیا کرِ سون بچہ کیا کھیٚیہِ کیا لاگہِ تِم زانکھ نہٕ بہٕ مکمل طور کینٛہہ بہٕ گوس واریاہ یتیٖم زن لیکن اللہ کا کرنا ہے اللہ کا کرنا ہے اس وقت میری عمر 82 ہے 62 वर्ष کی میری وٲنٛس اللہ کا کرنا ہے میں نے خود بھی آرام کیا خود بھی کھایا اور لوگوں کو بھی کھلایا یہ میرا ایک دلچسپ واقعہ ہے کیونکہ ماں نہیں باپ نہیں بھائی بھی نہیں بہن بھی نہیں لیکن اللہ کا کرنا ہے کہ میں نے سب کچھ کھایا سب کچھ پیا پوشاک بھی اچھا مکان بھی اچھا حج بھی کیا سب کچھ کیا ٹھیک ہے لیکن یہ رجحان جب آیا میرے عمر کے لوگ جو تھے میرے عمر کے ہم سفر جو تھے اس وقت کے لڑکے جو تھے وہ ادھر ادھر گھومتے تھے وہ تھے یہ تھے میں صرف وہی وہیں جاتا تھا ییٚتہِ زن علمہٕ آسن ییٚتہِ بُزرگ آسن ییٚتہِ زن یِم آسن عالمِ دیٖن آسن نصیحت کرن وٲلۍ آسن خان صٲبٕنۍ اکھ کلام چھُ مےٚ یاد تِمو ووٚن ہے میٖر صٲب بہٕ ونہٕ ژےٚ اکھ کتھ دوٚپُن کیٛاہ زٕہٕنۍ پٮ۪کھ نہٕ پرٕ مگر خۄداے سُنٛد دامنہٕ رٔٹزِ خۄداے سُنٛد دامنہٕ رٔٹزِ مام صٲبن تہِ ووٚن یی ہے میٖر صاحب مجھے چھوٹے بچپن میں یہ وہ کہتے تھے میٖر صٲبا ژٕ حظ روٗزِ ہٮ۪سہٕ مےٚ دوٚپُس کیٛازِ اکے کتھ چھےٚ یِہے کہِ محمد عربی کا دامن تھام دینا ییٚلہِ ژےٚ محمد عربی رٲضی آسی رٲضی چھُے ژےٚ پانے حضرت اللہ یا رحمان یا رحیٖم یا ملکو یا قدوٗسو یا سلامو یا مومنو یا محمدو یا عزیزو یا جبارو یا سننے میں آیا ہے کہ ہم جو ہماری میر ڈائناسٹی یہاں ہم ترکستان کے رہنے والے ہیں أسۍ چھِ ترکستانٕکۍ روزن وٲلۍ پتہٕ آیہِ أسۍ اسلام آباد خبر توتہِ زٲنۍوا نہ زٲنۍوا کرٛنٛگسوٗ ونان تتھ کرٛنٛگسوٗ وہاں پر ہمارے میر ہے ہمارا جد بھائی ہے اس کا نام میر صالح ہے اس کا تربتہ وہاں موجود ہے ایک دفعہ میں خان صاحب کے ساتھ وہاں کسی محفل میں گیا میں نے کہا بھائی یہاں پر میر رہتے ہیں انہوں نے کہا ہاں کیا کرنا ہے مےٚ ووٚن تِمن ہے مےٚ ؤنۍتو میٖر کم چھِ دوٚپُکھ تِمو پوٚژھ مےٚ پتہٕ ژٕ کتہِ چھُکھ روزان دوٚپُکھ ہے ژٕ چھُکھ سونٕے یہِ وراثت چھِ تُہنٛزٕے تۄہہِ چھُو جد ییٚتہِ أمِس چھُ ناو میٖر صالح میں وہاں جاتا ہوں ییٚلہِ خان صٲبس بہٕ دیٖدار کرنہِ گژھان اوسُس یا خان صٲبنِس مقبرس آز تہِ گژھان چھُس بہٕ چھُس تور گژھان کرٛنٛگسوٗ ونان تتھ اسلام آباد پٮ۪ٹھٕ کنہِ کرٛنٛگسوٗ بہٕ چھُس اور گژھان تِمن سۭتۍ چھُس مُلاقات کران تِمن چھُس دپان ہے بہٕ چھُس تُہنٛدُے تُہۍ چھِو میٲنۍ بہٕ چھُس بُزرگ ییٚمہِ سۭتۍ تُہُنٛد وۄتھُن بِہُن روٗدمُت چھُ میون وۄتھُن بِہُن بیوٗٹھ جہازٕ مام صٲبس سۭتۍ اکھ عجیٖب کتھا ونو بہٕ تۄہہِ اکھ عجیٖب کتھا سۄ گوٚو یہِ اکہِ ساتہٕ ووٚن مےٚ یہِ چھُ وۄنۍ راتھ پیٚوان ونُن اکہِ ساتہٕ ووٚن تٔمۍ ہے ژرٛار گژھو مےٚ دوٚپُس نہ حظ نہ چھِ گٲڑۍ نہ چھِ سڑک نہ چھُ کانٛہہ چیٖز گژھو کِتھ پٲٹھۍ دوٚپُن ژٕ گژھکھ نہٕ سۭتۍ آسُن سُہ درٛاو گُرِس پٮ۪ٹھ گُر تہِ تھوٚوُن گرے دوٚپُن ہے گُرِس پٮ۪ٹھ درٛاس بہٕ وۄنۍ یہِ گُر تھوٚو وۄنۍ واپس بیٚیہِ گرے نیرو بہٕ درٛاس شہرٕ کِنۍ وارٕ وارٕ ووتُس بہٕ یہِ ہسا یہِ ژرٛار جیٖب بہٕ ییٚلہِ تور ووتُس مام صٲب اوس مےٚ برونٛٹھ ووتُس میرے آگے وہ بیٹھا تھا پتہ نہیں کیسے وہ پہنچا کیا پہنچا یپٲرۍ چھِ علماء اِظام لیکھان تمہارے لیے میں زمین سکڑ دوں گا تمہارے لیے کشادہ بھی کر دوں گا جو سالین ہوں گے اس کو غم نہیں جس طرح لکھا ہے قرآن پاک میں اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون یہ اس میں یہ پریزنٹیشن ہے اس میں حال ہے
औलिया अली गो दोस्त जो अल्लाह के दोस्त होंगे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर चलते होंगे, खुदा खौफ जिनको होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, जो इस पर चलते होंगे और रसूल खुदा के फरमान पर चलते होंगे, उनके लिए सब अपना है, सारी ज़मीन अपने, हवा भी अपना है, दरिया भी अपना है। जिस तरह हज़रत मूसा दरिया को पार गया, फिरौन नाफरमान था, वो जल गया। मुसलमान जो होगा उसको आग पर भी कंट्रोल है। हज़रत इब्राहिम बच गया, उसके आग को गुलो गुलजार बन गए, और जो नमरूद था वो खुद जल गया, खुद जल गया। आज भी देखिए आप, फिरौन की लाश मिस्र के ये अजायब घर में मौजूद है, वो नस्ब से ज़्यादा जल पड़ी है। साइंसदान ने इतना किया, जो साइंस जानता होगा, वो जो साइंस जानता होगा, जो साइंटिस्ट होगा, वो कुरान को समझे, कुरान को पढ़े। सब साइंस कुरान से निकल रहा है। मैं मेरे अजीज, मैं बताऊंगा, अलम तरा कैफा फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तदलील वअरसला अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहुम बिहिजारतिन मिन सिजील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। ये एक सब्जेक्ट है, वो लिटिल सब्जेक्ट है, जो लिटिल पेनम है, जो ये बने हैं ना राडर ये बनाए हैं। अलम तक कैफा जब समझ आया, अलम तक कैफा समझ आया इसराइल को, उससे पहले आमर में वो कंकरियाँ उठाई, बोला ये कंकरियाँ है, मगर ये कैसे जानवरों को मारते हैं, जिंदा इंसानों को मारते हैं। ये इतला कि तुम आसिफ सोपोरी रहमतुल्लाह से मुलाकात सपदुमुत, क्या नसीहत रूज तिहंज वन? यम साल सोपोर सारी वन ये वक्त कर आज वर्ष यह तकरीबन 8-9 वरी सारी वन ये आज सब सोपोर। मैं सुनने के लायक बात है, मैं थोड़ा गरीब था, थोड़ा गरीब, तो आज साहब जब मैं पहुंच गया वहाँ सोपोर में, आज साहब के दरबार में पहुंच गया, वहाँ आमृतें अलग थी, मर्द अलग थे, लेकिन उससे कहा कि जबान उससे खोली, लोग हैरान हुए। उससे कहा मेहमान आ गया, मेरा भाई का लड़का आ गया, ये मेरा भाई का लड़का है। उसको खिदमत करने के लिए अपनी बेटी वहाँ रहती थी, अपनी बेटी, उससे मुझे अलग ले लिया, सब दौड़ने लगे। मैंने कहा बाबा मैं गुनाहगार हूँ, एक बंदा हूँ, एक बशर हूँ, आप साहब के पास जाओ। तो सुबह मैंने उसको सलाम किया, अस्सलाम वालेकुम। मेरे दिल में ख्याल आ गया कि यहाँ आटे की बोरियाँ है, यहाँ तेल के टीन है, यहाँ आलू की बोरियाँ है, यहाँ चावल की बोरियाँ है, हमारे पास कुछ नहीं। इतना सवाल किया तो मैं घर पहुँच गया। तो 2 दिन हो गए तो एक गाड़ी ठहरी, जब गाड़ी ठहरी तो गाड़ी बोल हे मीर साहब का ये दोन 20 क्विंटल तुम सूजी चे आरित 5 दिन के किराए 6 दिन के ये कर अनलोड ये सब गाड़ी। और उसके बाद भी मैं आप साहब के साथ जाता गया, उसके बाद भी 2-4 दफ़ा गया, मगर सोच कलाम करन के एक मुआवजा है, एक मुआवजा उसका है कि मुझे वो अपने पास बिठाता था, इस तरह बोलता था, इस तरह बोलता था, मैं जाता था, मैं नीचे बैठता था। उसका एक वाक़ा मैं बताऊंगा। वो 100 साल की बैठन, 100 साल की बैठ अब आज गई फायरिंग, जब आज गई फायरिंग आदमी वाले मोहन यासमूद, हाँ 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 आसमूद आसमूद आसमूद। लेकिन आज साहब ने वो गोली के खोखले हाथ में उठाए। फिर ड्राइवर ने कहा आप साहब ये क्या कारण, ड्राइवर के साथ वो बात करता था
کم زیادہ کران پننہِ ڈرایورٕ سۭتۍ کتھ ییٚتہِ کیٛاہ اوس سُہ کران دوٚپُن ییٚتہِ اوس سُہ کران ییٚتہِ اوس موٗزوٗم صٲبَس اوس کھسُن ترٛار موٗزوٗم صٲبَس اوس کھسُن ترٛار بہٕ اوسُس اَردَلَس بہٕ اوسُس رٲڈ سڑکہِ یہ معجزہ ہے دوسرا اس کا معجزہ یہ ہے جو میں نے خود بھی دیکھا ہے میں چھوٹا تھا زیادہ بالغ بھی نہیں تھا زیادہ چھوٹا بھی نہیں تھا تو اس کو پیٹرول ختم ہو گیا گاڑی میں ڈرائیور نے کہا نہ یہ پیٹرول مکلو وہ ٹینکی کھولی اس ٹینکی میں پیشاب بھرا اور جاؤ ڈرائیور کو بولا یہ اب گاڑی کبھی رک نہیں جائے گی اس کی غلطی ہو گئی اس سے ایک دفعہ ٹینکی متراون وہ سب ختم ہو گیا اگر وہ ٹینکی کو کھولتا نہیں آج تک وہ ٹینکی برابر چلتی پیٹرول کے ذریعے اس کے پیشاب کے ذریعے بالکل پروگرام وچھان بزم ملاقات وہم نشست میر غلام رسول زن چھوٹی گام ضلع شوپینس سۭتۍ وابستہٕ چھِ تہٕ یِمو بوزناوِ پننہِ زبانہِ کینٛہہ نصیحت اور بیٚیہِ کینٛہہ کلام یِمو زن یِمو وٕنکٮ۪س بوزنٲے یتھ پروگرامس منٛز اور امہِ باوجوٗد کُمن صوٗفی بُزرگن سۭتۍ چھُ یِہُنٛد وۄتھُن بِہُن روٗدمُت یِمو بوزنو یتھ پروگرامس منٛز اور مےٚ چھِ وُمید کہِ یہِ آسہِ تۄہہِ پروگرام سٮ۪ٹھاہ پسنٛد آمُت اور وٕنکٮ۪س تانۍ یہِ پروگرام وٕچھان ٲسِو اور وۄنۍ یژھو ٲخرس پٮ۪ٹھ یِمن نِش یِہوے زانُن تۄہہِ نِش یژھو زانُن کہِ آز اگر أسۍ وٕچھان چھِ تِمن جوانن تانۍ کیٛاہ نصیحت روزِ یِم زن وٕنکٮ۪س مختلف خرافاتن ہٕنٛدۍ شکار چھِ سپدِمٕتۍ یا آز چھِ أسۍ وٕچھان مختلف تِم اولاد چھِ پننِس مٲلِس ماجہِ سۭتۍ چھُنہٕ سُہ سلوٗک اختیار کران کِہیٖنۍ اور تمہِ باوجوٗد مول موج تہِ پریشان روزان کیٛاہ پیغام چھِ تِمن جوانن تانۍ میٲنۍ نصیحت چھِ ٲخری یِہوے سارنٕے بڑٮ۪ن تہِ کورٮ۪ن تہِ خاص کر یِمن جوانن سۄ نصیحت چھِ یِہوے بھائی حدیث شریفن منٛز چھُ آمُت مول موج چھُ کعبہ أسۍ ییٚلہِ حجس گژھو اَسہِ چھِ پونٛسہٕ تہِ لگان اَسہِ چھِ کاکد تہِ لگان اَسہِ چھِ محنت تہِ لگان اَسہِ چھُ ٹایم تہِ لگان یہِ ہسا یہِ گرس منٛز چھُ مول موج زن چھُو تُہۍ کعبہ شریٖفس طواف کران آز یہِ نشہٕ چھِ کران نشہ گورمنٹ چھِ آز یِم زن چھِنہٕ مُسلمان کینٛہہ تِم چھِ کوٗشش کران یہِ نشہٕ گوٚو خراب لیکن رسول اکرم نے فرمایا کُلو دوٗدِن حرام پرٛٮ۪تھ کانٛہہ نشہٕ چھُ حرام امہِ سۭتۍ چھِ مغز خراب گژھان امہِ سۭتۍ چھُ دٮ۪ماغ خراب گژھان امہِ ییٚلہِ زیادٕ پہن گژھِ موت ہیٚکہِ واقع سپدِتھ ہارٹ فیل گژھِ انسان اور موج بیٚنہِ کوٗر چھنہٕ بوزنہٕ یِوان کینٛہہ انسانس چھُ آسان برٛونٛٹھ کَنہِ موج تہِ کوٗر تہِ زنان تہِ سٲری چھِ خاتوٗن تٔمِس چھُنہٕ یہِ پتہ لگان کینٛہہ موج کۄس گٔے کوٗر کۄس گٔے زنان کۄس گٔے لہذا بہٕ چھُس تۄہہِ التماس کران تۄہہِ جوانن مہربٲنی کٔرِتھ یۄس کٲم تہِ کٔرِو سۄ کٔرِو زِٹھٮ۪ن پرژھِتھ مول آسہِ زِندے تٔمِس پرژھِتھ یا مول موج آسہِ دۄشوے تِمن پرژھِتھ تِم کرن منع تتھ کٔرِو تُہۍ تہِ منع ییٚمہِ ساتہٕ زن یہِ اکھ وقت اوس ییٚمہِ ساتہٕ زن ڈولہِ منٛز ٲسۍ تھاوان مہرٮ۪نۍ کٕہٕنۍ اوس نہٕ وٕچھان اَتہِ ٲس کُنہِ جایہِ بٕڑٕ آسان بُزرگ آسان ڈوٗرۍ تھٲیزو پتھر کیٛازِ أسۍ تو وٕچھون یہِ مہرٮ۪نۍ دپان ٲسٕس منع کٔرِتھ گژھ کٔرمکھ پیٖر پیٖرس حوالے سُے رٲچھ کری شُرۍ پانس آج کل یہِ ڈانس بہٕ ونہٕ تۄہہِ اکھ مِثال میٲنۍ نصیحت کۭژاہ چھِ اَسہِ اوس نہٕ آب ییٚتہِ کینٛہہ کۄل ٲس دوٗر تمہِ پتہٕ اوس نہٕ پیی لگان صُبحٲے امہِ کورِ امہِ نۄشہِ کتہِ چھوٚل بُتھ کتہِ کوٚرُس سرٛان کوٚت گٔے کیٛاہ گٔے کپٲرۍ آیہِ صُبح سویرے وہ کہاں سے آتی ہے چولہے لگاتی ہے پھر قرآن پڑھتی ہے قرآنس سۭتۍ تھٲیِو لٲجِتھٕے حدیث پاکس سۭتۍ لٲجِتھٕے بُزرگس سۭتۍ تھٲیِو لٲجِتھٕے زِٹھٮ۪ن سۭتۍ کٔرِو عزت آیہِ برٛونٛہہ اکھ زیُٹھ اوس نیران وتہِ سٲری ٲسۍ
یور کوئی اوس سائڈس سٲری ٲسۍ چلان کوئی اوس نہٕ وتہِ پٮ۪ٹھ بیٚہن آج کل خود بزرگ شرم کرتے ہیں کہ بھائی وہاں لڑکیاں ہے لڑکی ہے ہم نہیں جائیں گے. اب اس حد تک حال ہے ہمارا مسلمانوں کا. یہ مومن جو ہوتا ہے مومن کوئی اور چیز ہے. وی آر پیسفل. our prophet is prophet of peace. Our Islam is way of peace. Our Kaaba is house of peace. Our ہمارا دین جو ہے وہ وے آف پیس ہے. وی آر پیسفل. ہمیں دہشت گرد کوئی نہیں کہے گا جب ہم دین پر چلیں گے. جب خدا خوف ہوگا پھر ہم سربراہی ہماری ہوگی, حکومت ہماری ہوگی, تاج ہمارا ہوگا, راج ہمارا ہوگا. ہم محتاج کبھی نہیں ہوں گے. ہمیں جلسے اور جلوس نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. واخر دعوانا ان الحمد للہ محترم مولوی غلام رسول میر صٲب یمو زن کی نصیحت بیان کر اور امہ باوجود یمو بوزنو کہ یم مختلف صوفی کرامن ست لوکوے رودمت اور تمن نش صحبت اختیار کرمز, تمن نش نصیحت اختیار کرمز. یمو زن مز ات کی ناو تہ بیان کر احد صٲب سوپوری رحمۃ اللہ علیہ, میرک شاہی کاشانی رحمۃ اللہ علیہ, مشتاق احمد خان صوب یم زن ضلع اننت ناگس ست وابستہ تھاوان اور یمن زن عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم لقب ست زاننہ یوان. یہند اشعار بے شمار سانہ وادی کشیر اندر مشہور و معروف اور یمو یمن صوفی کرامن ہز دربارس من سا نصیحت اختیار کرمز. اور ونکس آز یہند ون رود یہ کہ امہ باوجود یم کی صحت ناسازگار آسن باوجود کینژ وقتو پہ اور یم پنس گرس مزی آسان اور یہند ون یہ کہ یمو پن زندگی سٹھا سادگی تو سٹھا شریفی انداز سان اختیار کرمز اور نرم مزاج سان پن زندگی اختیار کرمز. اور وقت ست رود یہ پیغام کہ مائے محبت یکسانیت تو ملژار زیادہ سے زیادہ واتناون لکن تان اور یہ مقصد اس سان صوفی کرامن ہند, سان ولی کاملین ہند تو سان اسلافن ہند. اور مے امید کہ تہ پروگرام سٹھا پسند آمت. پسند ینس ست روزو زیادہ سے زیادہ سنس پلیٹ فارمس ست جڑت تو واتن یہ پروگرام زیادہ سے زیادہ لکن تان. کومنٹ سیکشنس مز کرو یہ پروگرام کے حوالہ پن رائے ضرور درج. روزو مزید جانکاری خاطر جڑت گھ ملاقات بیس اکس نوس پروگرامس ست توتکار روزو مے پنن دہن مز یاد تھاوان تو روزو بجان وائس آف صوفیزم مے تھو پنن دہن مز یاد. اللہ تعالیٰ تھو تہ تہ صحت و سلامت بخیر و عافیت. دیو مے سک میس کیمرہ مینس اجازت. روزو وچھان وائس آف صوفیزم اجازت. السلام علیکم.